Ka Henyu Trap Youth Council Laban Circle ha kajialam uba je karbuki ubadai organizing secretary kili oban bat kem ki barjela ki badan hadu kasan ngut ki badai na Bihar bana West Bengal ha kajingkanra kaseng kalabru babaro kini ki barjela kimdon ki kuat ki sela ki babiang kentup ka labor license hadin bakili oban kem na kaliang ke HYC kal IT no ikni ki barjela Syakalaban Police Station. Mana? Laban police station, Laban police station. Jauh. Udah. Jam terap. Dan kalian juga jom ke HOC 81 mengai organisasi sekretari jom ke 81 kemudian sini bagi obat ini kini khas ya bagi tempat selamat bagi wana ko nampit kiwana Kolkata pai bang kumta ni kerana ba takum kajing yosno gejungi yosno ba takum ji ai ko buat bagi pai sekitar ni ba sini satai di nampara memang jengi dan asal bagi obat ini bagi kantor Islam, kemudian wan trace ngam tip ya kata amal. Jadi kat kita cinta sini kalian nama ba kali kemar kemuan, sekiwan tiga kali turis kali lokal kalau koi ka Bolero, koi ka Scorpio. Jadi kata apa deh mentap ya kali ya kata ikut Islam kingdom. Bagi pendiang kita ikut ba nyir ki adha pakai efek ya kata ting su menjur katun kaseng maka pun ke ketika levelesen tu kimdan kalau kita ke ya kata orang nyimnan isu bagi keren bagi nama ba kambiang ke selat yang isu IT no yaki kulit jangka Laban Police Station.